Ensome mu akwa Badwam TV Badwam Health Tips eso na watching komo a yedi allergic conjunctivitis said no bon one to bo be hadwen me dia sedema endpoint homeopathic clinic na daroma ene ye de bro makafu mistro ya nya ho ko endpoint ko check o prostate no me ma pe ene wo ko bo ho ban nka se bi mrade ne so ye be ma use machine bia na kokram bi no ni ade wo ne sanu mu nyina mo nko ho hwe said the more etie ne mema nyina ma no so saa infections si ya wo ho kwan nti si e check ehwe awodie no se bibia ye kama ebeba kama de amaye yare bia ofre endpoint e was 0244867068 obeje so na one wo adi nkomo me Dr. Rachel Kusiakosa oye optometrist ya wo no e wo Frederick Optical Service aye no edi nkoma oboaye mpa doganesi amwache Sofia, I'm a payment also. Yedase, and Ubon, Tofa, Ediche, as I say, and causes a day, sir, allergic conjunctivitis, about so better than whom signs and symptoms. Yedase, and can be said a conditioner, Emma, conjunctivitis, no, affected the white part of the eye. Naberna will be a huno, signs and symptoms. One, itchy eyes. Ni para ni tibike kana ma obi ba was me pusa mani na ensan nyina agunani no ho ene ye one e wasa kira was e bia wani no ne ma bi wo wani no empa wo expose wani ni too. That is number one. And I can ni pana pusa so e be den e be red e tani ni nyina safia on obi a ne de wo ha wa pusa ma eso nyina ayi se kuro no eti we wo wani bibi se ya na e sha ase no wo se pusa ne sa na be se ya allergic conjunctivitis. Okay. And our face when people who say anwia aguani so because every kind particles but who say anwia asa bibia to ani so bibia so to ani so na fe wotwi so na fe be red red na fe na chate na fi so eni betima ponso saa eno so one na ye kan no ye kan say etimi ye nkra etimi ye mpanifo enkra no pa de eye more because ono de say bio ye kan no munim nyansa omo di agro futuro mu awia mu frama mu ni ade omo de na very common eno so cheni ni fin so sa afi a few times no eni timi ho no omo se ni na chi no na peda sei ni nyina ye signs of allergic conjunctivitis na afi ni so timi ya wo ya painful eyes because what you ni so am na ise kuro ekura bani no so ni nyina ye niema e wo se be kai wo se e bi allergic conjunctivitis ye kan wasemi e bi na wunya. Na no ne Apollo no nso ye be na dem. Me da se. Won say ye kan ye say we allergic conjunctivitis. Ti we allergies. Je say bibi na de ba. Say obi wo ho mpa awia wo kwa awia mu. Obi mpa futuro ko futuro mu ene ade. But aye Apollo no de say viral. It's virus be ene de ba. I know one difference. And a second one so ne say Apollo no sign pa ene me no ti sa wo bi kura metwe me ho ba we no de ensan enti bia okona obi ani keka na so oposa nyensa oposa enti o e bia nipa yi Apollo no watwe ho da bi but ni nyina no bia okona nipa nya ye red a obagi say bia Apollo but ye doctor for mo ba ye nim say we the allergies na cause we ye the matches na hwa we so de Apollo viral ene cause. Wow. My own number no ye kono ante se bia na obi amese enu ade na ene yetimi ato so number no. Okay, 0244982821. Ofra ibeje oso na yakasa. Yada senyame yadom ochina so adaroma yento so. Dr. Rachel Kusiakosa oboye na wochi mu pa ntimesro ne number eno de ama no. Eye endpoint homeopathic clinic so adaroma na ye de bro. Adepache ne nkwa hodin wo ha. Ebesa to